Nakita mo ni Crush? Nakita mo ni Crush? Dili, ako arang Crush. Oh, imo ade. Oh, imo ade. Gilingi ko niya. Dayan. Gilingi ko niya. Guwapa kayo. Nakita mo Crush? Dili iharang Crush. Oh, nakita mi. Sus, iyang smile makalala. Bus, guwapa juga kayo, murag birin. Ya, pero at least kabaw ko. Ya, kuan. Wa day ko'y pag-asa niya. So, what's up mga kabarkada? Shout out din meron mga kabarkada. Shout out din ko ni Christian, og ni Ninyo, og ni Kian Adolfo, og sa kumama nga nasa Kuwait, og iyang mga kauban nga trabaho. Yes. So, shout out po ko ni James Yap nga fuckboy sa Tenyo Militeng, Chuy nga iya tanan nga kagwapo sa Amurom. So, Shout out din ko ni Dunggoy Panyales. Si Giselle Borbos. shoutout po ko ni James Dwayne Sabala og ni Lance Lance Ablay og ni Janre Alpas og ni Ken Cabales. Og maor na akong shoutout ko nung sabi una wala ni chat ako. Yeah, shout out po rin ni Boy Siga rin. Mao Yes. yes. Nag-advise na Siga. Boy Siga rin. Siga. Shout out ni Modol, Boy Siga. Thank you yung tanan. So, Og na kayo nakalimtan sa shoutout ko ni Idol. Yes. Dunggoy kay Gian dito. Og Yeah, ni Francis Aldrin aka BG BG Boy. Boy. Di ka Yes. na makalimutan si BG Boy. Shoutout ko ni Trisha Yaog. Yoag. Yeah, shout Yo, out po okay, rin yo, ni ag- Wednesday Recaport. I love you, babe. So, Shoutout ko ni Thank you. Trisha Yoag. I love you. Get it. So, thank you, guys. So, Thank you sa tanan. Salamat sa salamat sa pagtanaw. Follow for more videos. Subscribe our YouTube. gusto magpa-shoutout, comment lang. Comment lang. Guys.